Me patient oduru ai na first your friend na Agradaa ono ehun nsem na chese wotimu se etwagu papa ene ye de ebesom ewo Attention TV se ne enim no yenya enim se ye maami na nkane na chese onka osom abosom konfo oye konfo a chese wotimu se waje ne ho me na papa o man pumpuni Ghana mu a chese na djuma oye no na edoso papa ne djuma odie se wo asem bi na wo de kɔ no obetumi atena se na chese fa ensem bia ho no owo modin atumi de nyina ama pepe na chese woni atumi age so pese ebia opege bi na akọ no afọ guess obetumi ama pepe na chese wotumi o say yes ebia okun na etitu na pese okun tena ho a okọ no a obetumi aya ma na chese ebia atumi akoso se ne ese na efata na akọ modwuma nyina na o se ba bia duru de mahunyame. Yes, I've seen God. Yes, I've seen Jesus. There's a washia Christo. When I bom puni papa just say enya sem keto akura. Nensem wa chire nyina just say ampa. Baby odun de washia nyame a just oni nyame benante. Fiti nya kuro no ama yakura Attention TV de beso ma hu sampa. Na bosom sam nyina wahye abosom ni nyina de bia kokko de nyina akogya kire se ampa wafa Kristo se ne kra ene na genkwa je nyina hu se ampa neoma nyina no ni nyina akopie mu aje se court na wodi kan kopie ya ye beche no se ne TV lances neoma bia wontumi ntua enti ne ye tene ko se yenkobo ne sombo na nka yemfa no nto president chese nka fine bimpo a yetumi edi ageno said ye sena efata nanso no court ni mu nsensem no 12 May no ebepie udwa se na Agradaa former na Agradaa na your friend Evangelist Patricia no wachire mu se enne no de wono wachire mu se wonya guilty che se sombo no mo de bono no enya de wonim ho hwe wonim ho kapre kra enti no sa de a court se wonko enti ano nam so ena che so wotumi epie ya che se ne o manyina ekoma no se pepepe se wondi form de a ena che se pi na afi ko na afi bibia no koka kambo mu na afi yentumi ho de eko ena je na Agradaa ba ni jeje ya ve obefa Kristo de to no so a che se wotumi start nyame adwuma no na ene no court tena ase na omo san hwe nsem ne science na enioma no bi o amonte ase omonte ase science wakazi for 2 years why adwuma na so wa pretty a or the lances adwuma no court nti ase nti omo yes omba nhwemu kakra enti for now dia na Agradaa entumi enkofie na afie omutumi nya omo hwene mu na ene court tena ase no Accra Circuit Court bi Accra Circuit Court bi etese de ohwe so na se de wotena mu no de dia oje so Mr. Emmanuel Isando ono ena chese wohwe sa court so a wotena ase chese obedwa nsem no mu de akere na ohun ampa sene ensem no woka se ebia 2 years ni license na wodi adwuma na ade na valid no afi bra no begina court docket ni mu docket ba bia chese won a yade o ma wa court o mu gina o mo kan mo nsem enti yade ni begina mu no ana say wose wonya guilty e won nsem bia anase ndema bia de to so de di kan se wo pretty wo chese wontua aka wonni license a wodi adwuma e wo TV adwuma mu nanso wo ya adwuma a chese wontua aka enti ano no yeso ya guilty nanso na wose wonya guilty ano na Agradaa bia no wose waje atum se wa guilty pa wa guilty esan se wono ahwe ne oma na ekọ na waje atum se be 2 years ni wa ya adwuma a chese wontumi entua ye National Communication Authority ka there's a 2 years ni wotumi abie TV station ayededa bomwa papa mo ayededa tumi agiska bebiragu ni botoma wontu a National Communication Authority for ka enti ano sa no wo mo tumi gene sika botin ya 3000 Ghana cedi se wa ya guilty nkwa ni ntino ya gene sika botin ya 3000 30 million en kan titi sika no just a court no etenase na de free mu eba no afeso no wotumi tenase ye adwuma be 2 years a want to me entua ye National Communication Authority for kanin so no eno so no omotumi agene sika botina ne bo so mo 36000 Ghana cedi 360 million en kan sika no sa na be ka no 360 million na eno ntwa to okra ye obi a friend say TV no say adverta enya advert bia na wose yotumi eye wonom yontumi nkoya advert bia say wo sorry na wo ye advert bia keke say ma sorry me advert abanti ma membo advert no na chese mintumi enje mani na chese bia entumi enkoye eno ne friend say talantanic advertisement
Talantanic advertisement. It say ninsem na say court ninsem no watumi edi bosom sem aba be frafra ye television. Aje say ni sika gari na obeye ho advert say oh say wo ye sika be 1 million fabra na metumi adobbo na metumi ma sika na be bibere buburija. Eno no friend say sika gari eno so motumi dey charging their bond pass he wontumi betena TV so medi sansem fun we. So obetena TV so a enniam beboa man kwala nso omotie ekire no ehwe ni nyina no so betumi ahwe na afi no otumi abo abrapa na so obetena TV etie be se for sika bra sika gari enniam we nyina no fa bra na mentumi o sika dia enniam se entumi enya juma entira no so etie amra awomotumi agire no so 10,000 Ghana cedi no ye kan sika no 100 million 100 million I say ni nyina wo kan bo ma say sika no ni nyina esum 49,000 Ghana cedi a omode abo ye ba me na Agradaa say won fa sika we nyina mra enye saa dia na say 3 years okodam insan wa mu ba bia eje so okodam akotwire mu eje so woni won ekwa ate wotumi say etwa prison oba na wo hwe prison na say okonbedo so okoda ho a mema no muti ba ku titare ebi na ho eje se de bekoso bia na chese wo anso wo ji agu hwene mu ene utrim ti na Agradaa pa won bomodi anso wo di sa sika no bebre court no enye sa de a 3 years no kusu wo kwakoda mu na chese ensem atumi epie efiri mu no wo court mu no na ye de besom na eye act no ana say ni nyina no omo won act chese de di kan no contrary to section 110 Electronic Transaction Act 2008 na chese ampa science some no want to me na free act ba ko so 772 no na ye Talantanic advertisement sika gari no ayade a etia na free so act ba ko na section 137 of the Criminal Offenses Act no 1960 no so nyoma chese omo de sa nyoma nyina bone so mbo pam say sa nyoma men say wotumi akwatia na wakwatia de ayentumi enya ho ma won fa woni wa be so fo kura won sem fun no sem tantan wodi ye ankan tintina na wo ye konfo na wo se yetumi twen ase gradagada na te emra eno wodi empo turesem no obumra pa obumra 89 kind to wodi bone a ehwo a na chesa asase mu pai so wo bro mu surudu na wabedi osofo eno nkyere se awasi yetumi ja na ensemfuna wodi ya no tumi fa ho di kura ebi mo kura aka se na Agradaa ni sika woje ya ne kura wasi ya san hwene ko gina court na afi otumi ti obi aka esan se obedi sofo a eno nkyere se sika no wunyi ndi ye waje edi entini so obetonton wajapade na wodi sika nyina akoma manfo a eno so ewo se wotumi aje se court no atumi abua no se ba bia wadu di ewo se wotumi di sika botimba 49,490 million 490 million Ghana cedi bi kura se sika ni so on si sika ni so papa isan se wo hwe abura na Agradaa de edi nkrofo na sika wo buom na chese sika waje egu afri nkrofo a 490 million Ghana cedi ni so enti no mo fa bi nka ho enti egusu du edi nsem na gise na Agradaa be kwako tua sa sika botin anaso we kwako da mu 3 solid years no egusu du nsem ya chi ade be pie mu bia no de wa be som attention TV ahwefo ne ye kan mo se udu YouTube on ma fie wodu on my answer ato fake akra on mo enti bo modern so be subscribe na wotumi a share na obi so ahu efia yato na won so be ka busua na chese bibia tumi kama se de se na efata average numbers no frɛ ne ntumi ani wo endi edwa ye de yembe ye Talantanic bia da bia yembe ye Agradaa wonsem yembe ye akonfo wonsem ye wudwadie na wodi wudwa na bia wotontos mmore ko bi kako bibia woton no chese bra na afi oni ye ntumi endi dwa se de se na efata afi so na bibia no ye chewo se dande ina koso ahwe attention TV media meje so Frank Kwaku Asante me da sa woje bre ene adaje ehwe me